салом арз мекунам донишҷӯёни азиз. Хело боз дарсҳои мо бо чанд сабабҳои техникӣ дар эфир набаромада буд. Айни ҳол дар канали Мисол ТВ ин дарс ва дарсҳои боқимондаи бахши Elementary дар ҳамин канал пайдо хоҳанд шуд. Дарси 15 худро имрӯз шурӯъ мекунем. Калимаҳои нав дар дарси 15 bird яъне парранда, food хӯрока, ҳама маҳсулотҳои хӯроквориро дар забони англисӣ food мегӯянд. Any ягон, anything. Хоб агар барои шумо гуфтани ҳарфи се бо нуки забон яъне th душвор бошад, ҳеҷ гапе надорад. Шумо метавонед say anything гӯед. Вало амрикоиҳо ва ёки ҳама давлатҳои англисзабон инро ҳарфи th мехонанд. Anything ягон чиз. Word калима, яъне ҷумла калима, word калима аст. Letter мактуб, letter. Хоб letter мактуб, лекин айни ҳол ман мисол меовардагии ҷумлаҳоям тарҷумаи инро ҳарф яъне тасдиқ мекунам. ду тарҷума дорад, ҳам мактуб, ҳам ҳарф. Мактуб айни ҳол мактубҳое ки мо дар телефонҳо менависем ва дар шабакаҳои интернетӣ, онҳо месседж ном доранд, яъне электронӣ, ба тарзи электронӣ. Хоб ин мактуби letter, мактубе дар назар дорад ки дар коғаз дар даруни конверт мебиёд. Ҳамин намуд мактуб letter мешавад ба англисӣ. Хоб мактуб ҳарф, мактуб тарҷумаи letter. Repeat такрор кардан. Again аз нав. Sentence. Хоб калима again як тарҷумаи дигар ҳам дорад, яъне боз. Боз аз нав. Ман боз дар хонаам. I am again at home. Ёки ман аз нав дар хонаам. Sentence ҷумла. Understand фаҳмидан. Айни ҳол мегзарем ба қисми фаҳмондадиҳӣ, дар чӣ гуна ҳолатҳо чӣ гуна истифода мебарем. Хоб парранда ism, яъне дар асл дар ҳамаи забонҳо ism фаҳмондадиҳии зиёдро талаб намекунад, яъне парранда. танҳо дар вақте ки шакли ҷамъ истифода бурданӣ бошед, пасванди s илова мекунед. Мисол паррандаҳо. Хоб birds. The hen is a bird. яъне мурғ парранда мебошад. калимаи fly ҳам илова кунем. хеле як ҷумлаи хуб дар мисол мебиёрем. Fly паша ҳам fly мешавад, лекин to fly яъне аллакай ин феъл аст. дида истодаед to fly. хоб инҷо to fly парвоз кардан. Парвоз кардан. калимаи fly парвоз кардан. The hen is a bird. мурғ парранда мебошад. But it cannot fly. хоб дар забони русӣ мисол ҳайвонро ҳам мисол он мегӯям, мисол или она, например курица, птица, но она не может лететь. Лекин дар забони англисӣ аллакай ғайр аз одам бошад ва it истифода бурда мешавад, яъне исмҳои хосда дохил намешавад, чиз it истифода бурда мешавад. Яъне but it cannot fly. The hen is a bird. яъне мурғ парранда мебошад. But it cannot fly. лекин вай ёки ин парвоз карда наметавонад. агар can мешуд метавонад мешавад, cannot наметавонад. The hen is a bird but it cannot fly. мурғ парранда аст, лекин парвоз карда наметавонад. The sparrow is a bird
The sparrow is a bird. زغ پرنده می باشد. But the dog. در اینجا ما یعنی ارتیکل ان استفاده بردیم از اون سببه که کلمه سرشوش با حرف صدانک است، با حرف ای است. مثلا ما در اینجا نمیتونیم که ارتیکل ای تنها استفاده بریم. در وقتی گفتنم نقله می شود dog is an animal. برای همین dog is an animal. The sparrow is a bird but the dog is an animal. زغ پرنده می باشد ولی سگ حیوان می باشد. یا اینکه در شکل جمع چگونه استفاده می‌برید؟ من پرنده ها رو دوست می‌دارم. I like the birds. مثال تخمینه حیوان ها رو دوست می‌دارم. تخمینه likes the animals. یعنی حرف s میتونیم اضافه کنیم اگر بگیم که I like the birds. I like the birds. یعنی من پرنده ها رو چند نمودی پرنده ها رو دوست می‌دارم، یعنی شکل جمع رو در نظر دارد. برای همین حرف s اضافه می‌کنیم. I like the birds. خب این حال کلمه فود هم یعنی اسم داخل می شود، در اسم داخل می شود. این هم فهماندهی زیادی رو طلب ندارد. فود. Go to the store. یکی مثال I go to the store to buy the food. To buy the food. یعنی در اینجا گفته ایستاده است من با مغازه برای خریدن محصولات خوراکی، یعنی خوراک میرم. اول که فودز که گفت مو اول که در نظر میگیره که خوراک در نظر دارد محصولات خوراک. I go to the store to buy the foods. یا اینکه کلمه فرش فهمیدگی باشید. فرش یعنی تر و تازه میگن سوژی. فرش فودز سوژی پروداکتی یعنی محصولات تر و تازه، محصولات نو. کلمه any. خب این حال پاک میکنم. خب میتونید در پاوزا مونده یعنی در استاپ مونده کلمه ها رو نویسید در دفترهای خود. این حال توضیح میکنم. Blackboard is clean. Blackboard دسکه رو blackboard میگن. عیناً تخمینا این دسکه که سیاه هست blackboard میگه. کلمه anything. یگان. مثال یگان چیز، یگان کس. I don't have any money. من یگان سوم ندارم. اکو مثال من رو ما باید پول ترجمه کنیم، لیکن در استفاده بری چی کنم بگیم؟ I don't have any money. Money پول. خب don't have. I have من دارم. I don't have من ندارم. I don't have any money. من یگان سوم ندارم. Have you any money? تو یگان سوم داری؟ مثال do you have یا که do you have میگیم مثال پیش یک کلمه یعنی have اگر دو مونه این معناش همین که سوال داده ایستادیم. Do تو یگان محصول داری. Do you have any food? یعنی کلمه any رو یگان استفاده میبریم. خب کلمه any رو به طرز یعنی همه چیز هم استفاده برده میشود. مثال چه مثال بیارم؟ در زبان روسیه چه اودارنی میگویم، به زبان تاجیکی خب یعنی تونای گپزنی. I have any kind of apple. یعنی همین any رو به طرز any میگوین و اینچنین any این به مانند که همه نمود، همه یعنی любой. I have any kind of. یا که در زبان انگلیسی اینچنین استفاده می‌کنن. Here you can find any kind. در اینجا شما میتونید یافت تمامی نمودی. یعنی kind of این نمود در نظر دارد. kind در تاخگی دیگر معنی دارد. kind of نمود یگان چیزه. I have any kind of apple. من همه نمودی سیب رو دارم. در اینجا لیکن این کلمه رو در یعنی
урвинҳои болоӣ дар урвинҳои pre-intermediate ва advanced дар он урвинҳо вомехӯред чунин истифодабарӣ яъне ба маънои любой. ман барои мисол ҳам овардам ки на танҳо як маъни дорад балки чанд маъни ҳам дошта метавонад. Do you have any food? Айни ҳол калимаи anything ягон чиз, мисол I don't have anything ё ин ки I have anything ё ин ки have you anything like blackboard. шумо ягон чиз ба мисли доска доред ё ки have you anything like apple, have you anything like notebook. шумо ягон чиз ба мисли ноутбук доред. калимаи anything хоб Анвар has not anything. Анвар ҳеҷ чиз надорад. ё ин ки ҷумлаи пурратар фаҳмотараш истифода барем. Анвар хоб doesn't. калимаи do дар шахси сеюм does яъне пасванди es мегирад, does хонда мешавад. Анвар does not. хоб калимаи n-у хати апостроф ва ҳарфи t яъне калимаи not-ро шакли кӯтоҳкардаашро дар назар дорад. n апостроф хоб не апостроф а хати болоӣ ва ҳарфи t. калимаи not-а шакли кӯтоҳкардааш doesn't, does not ҳам нависед хато намешавад, doesn't ҳам. Анвар doesn't мисол no дар сои болои гузашта будем ё ки не дар ёдам нест, айни ҳол тарҷумааш намегӯям, no донистан мешавад, know нависта мешавад know, лекин дар вақти хондану гуфтан no мегем. Анвар doesn't know anything about birds. Анвар дар бораи паррандаҳо ягон чиз намедонад, яъне doesn't know. яъне мо дар дарсҳои пештарам гуфтем ва айни ҳолам мегӯям, дар забони англисӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума кардан мо айнан умуман тарҷума кардан наметавонем, барои ки ҷумла маънояшро гум мекунад. агар хегӯем Анвар не донистан ягон чиз дар бораи паррандаҳо, ин калима аллакай калимаи ноустувор мешавад. барои ҳамин аввал маънои ҷумла мефаҳмем чӣ мақсад дорад. Анвар doesn't know anything about birds. значит хоб Анвар дар бораи паррандаҳо ягон чиз намедонад. ҳамин чӣ хеле ки маънои ҷумла аст, маъношо ба забони тоҷикӣ тарҷума мекунем. хоб калимаи anything ягон чиз дар дарсҳои оянда ҳам дар мисол мебиёрам ва пурратару хубтар хоҳед фаҳмид. word калима ин агар калимаи do набошад шумо медонед мешавад. агар калимаи do ямонем яъне аллакай саволе мешавад. Do you know шумо медонед. Do you know хоб the word lesson дарс. Do you know the words about lesson. шумо калимаҳо дар бораи дарс медонед. хоб дарс калимаҳои дар бораи дарс чиё дохил мешаванд? мисол хондан, навиштан, аз ёд кардан, омӯхтан. яъне шумо як каса пурсида истодаед. Do you know the words about lessons in English. шумо бо забони англисӣ калимаҳо дар бораи дарс медонед. яъне word ягон душворӣ надорад, калима танҳо калима тарҷума мешавад. мисол I didn't understand фаҳмидан. I didn't understand this word. ман ин калимаро нафаҳмидам. I didn't understand that word. ман вай калимаро нафаҳмидам. хоб яъне word калима. repeat айни ҳол доскаро пок мекунам. repeat такрор кардан мешавад. айни ҳол мисол мебиёрам чӣ гуна мо бояд истифода барем. дар дарсҳои гузашта гуфта будем, фаҳмонда будем can тавонистан мешавад. мисол шумо бо ягон хориҷӣ гап зада истодаед, бо ягон амрикоӣ ва ё ки дигар миллат бо забони англисӣ ӯ гап мезанад, шумо ягон калимаашро нафаҳмидед, шумо метавонед бипурсед can you repeat. метавонед ки такрор кунед. шумо метавонед такрор кунед. Can you мисол. агар шумо махсус мисол вай гап зад, мисол I live near the police department. шумо калимаи near-ро нафаҳмидед ё ки навист I live near. шумо мегӯед can you repeat this word. яъне аз пасаш илова мекунед калимаи ин калимаро. шумо метавонед ин калимаро такрор кунед. Can you repeat шумо такрор карда метавонед. Can you repeat that word. Z вай мешавад, яъне вай. ин вай. Can you repeat that word. шумо вай калимаро такрор карда метавонед. ё ин ки мисоли дигар I must. хоб
every day har roz books китобҳо агар s намебуд яъне китоб s илова кардем шакли ҷамъ дар назар дорад як ала китобҳо ман яъне ба тарзи лаҳҷавӣ бисёртар фаҳмода истодам ки барои шумо фаҳмо бошад books китобҳо I must repeat my English books every day books китобҳо English books китобҳои англисӣ English books I must repeat my English books every day ман бояд китобҳои англисиамро яъне my чизе ки аз ман аст ман бояд китобҳои англисиамро every day ҳар рӯз чикор кунам такрор кунам дар забони тоҷикӣ феъл дар бисёри ҳолатҳо ба истиснои баъзе мавридҳо дар бисёри ҳолатҳо дар охири калима меояд ҳамчунон мо вақте ки аз як забон ба забони тоҷикӣ тарҷима кардем бояд ҳамчунон ба ҷогузорӣ кунем ки ба шакли грамматикӣ хатогӣ надошта бошад яъне чун одатан феълҳоро дар охири ҷумла ман ба мактаб меравам яъне рафтан феъл аст дар охири ҷумлаи забони тоҷикӣ мемонад агар дар забони англисӣ бошад дар аввал баъди ҷонишин ва баъди исм мебояд мисол I go to school аллакай ман I go хуб аллакай баъди ҷонишини ман яъне феълро мегузорем дар забони тоҷикӣ баръакс дар охир гузошта мешавад хуб фаромӯш накунед I must repeat my English books every day ман бояд китобҳои англисиамро ҳар рӯз такрор кунам хуб инҷо калимаи again ҳаст again боз аз нав доскаро пок мекунам метавонед дар пауза монда нависта гиред so again аз нав ё ин ки боз мисол today is the 1st of September хуб имрӯз якуми сентябр мебошад имрӯз якуми сентябр мебошад I am at school خب дар охираш як калимаи нави худро илова мекунем I am at school again яъне дар ҷо again ба маънои боз ёки аз нав имрӯз якуми сентябр мебошад I am мебахшед ман дар ин ҷо n наистам I am at school again ман боз ёки ман аз нав дар мактаб мебошам ман боз дар мактаб мебошам калимаи again одатан дар забони англисӣ ё ин ки дар саршавии калима меояд ё ин ки дар охири хат дар байн ҳам дар баъзе мавридҳо меояд лекин одатан дар саршавию дар охир меояд мисол again school хуб ҳастанд баъзе кӯдаконе ки мактабро дӯст намедоранд вақте ки модарашон сар мегӯяд мисол let's go to school right now биё айни ҳол ба мактаб рав хуб ё ин ки ба мактаб меравед again school мисол ба тарафи модарашон боз мактаб ё ин ки ягон коре ки як кор зада мешаванд мисол дарс тайёр кунӣ again lessons боз дарсҳо мисол ҳам метавонем боз истифода барем ҳам аз нав мисол I am at home again at last ман хуб наконец-то ба забони тоҷикӣ чӣ хел тарҷима кунем дар охир ё ин ки оқибат ман боз дар хона ҳастам оқибат шумо мисол ба сайру сафари дур меравед солҳои зиёд дар ягон давлатҳо мемонед вақте ки мебиёед тоҷикистон I am in Tajikistan again ман боз дар тоҷикистон ҳастам ёки ман аз нав дар тоҷикистон ҳастам خب کلمه again باور دارم که برای شما فهمو است هر کلمه و اینکه فهموندگی هایی که یگان سوالی زیادی داشته باشید یا اینکه یگان چیزی رو که نفهمیدید میتونید در زیر کامنتاری نویسید حتما به شما در مدت کوتاه جواب میگیم sentence جمله خب sentence هم یعنی با اسم داخل می شود sentence جمله فهموندگی زیاد رو طلب ندارد مثال can you repeat this با جای word sentence میمونه با این حال پاک میکنم دوستکارا can you repeat this sentence again can you repeat this sentence again یعنی اینجا پرسیده شد شما میتونید این جمله رو یک بار دیگر یا که از نو چون که دیده استادیم ترجمه کلمه again از نو یعنی شما میتونید این کلمه رو از نو تکرار کنید can you repeat this sentence again خب شما میتونید این
ҷумларо мебахшед, калима гуфтам, ин ҷумларо аз нав такрор кунед. Хуб, аз нав такрор кунед, яъне ба ҳамин тарз истифода бурда мешавад калимаи sentence, яъне калимаи оддӣ аст, ҳар гуна ки мехоҳед истифода баред, ба истисное ки агар ҷумлаҳо гуфтанӣ дар назар дошта бошед, sentences. хуб, калимаи s-ро илова мекунем. хуб, калимаи охирини дарси 15 мо калимаи understand. خب understand فهمیدن، یعنی با گروه فعل داخل می شود. I understand. I understand. من فهمیدم یا من میفهمم. لیکن اگر زمانی گذشته در نظر داشته باشیم، من فهمیدم، خب I understood می شود. Understood یعنی فهمیدن در زمانی گذشته. مثلا he understood his mistake. و خطاگیش رو فهمید، understood. یا که وقتی شما با یک کس اون چیز رو میفهمونید، understood میتونید که فهما، یعنی الان که شما فهمونده دادید، زمان گذشت، کلمه understood رو استفاده میکنید. I understand، من میفهمم. I think you understand، من با فکرم که شما فهمیدید، من فکر میکنم که شما میفهمید. مثال do you understand the words about traveling؟ travel سیاحت می شود، یا اینکه birds استفاده بریم. Do you understand the words about birds؟ شما کلمه ها درباره پرنده ها رو میفهمید یا اینکه فهمیدید. I don't understand you، من تو رو نمیفهمم. مثلش یکان جورایی شما این روز یک مشکلش نخواهیم که پگایم بیا، یا اینکه عموما همین کلمه رو چخیری که میخواید در بعضی جا یعنی طلبات همین استفاده بریش است، من تو رو نمیفهمم. I don't understand you. یا اینکه با یگان خارجی گپ زده ایستاده، اکسنتی، مثال ما وقتی که گپ میزنیم I don't understand you، یعنی به طرز عادی کرده گپ میزنیم، لیکن آمریکایی باشن I understand you. مثال don't رو استفاده میبرن، understand هم کنده استفاده میبرن. شما میتوانید بگید که I'm sorry I don't understand you، ببخشید من شما رو نفهمیده ایستادم. خب کلمه understand به شما فهمو است، یعنی فهمو به شما فهمو است. Do you understand students؟ خب درس 15 خود رو برای امروز تمام میکنیم. درس آینده درس 16 الکی اوروینی elementary دا میگذاریم، یعنی چون که در سرشایی گفته بودم 15 درس بیگینر است، 15 درس آینده درس elementary خواهد شد، یعنی از درس 9 سر میکنیم کورس elementary رو. خب تا دیدار تا درس آینده. تمام؟ یعنی چی فهمیدی؟ شاگردم حضور نبیسیم موضوع بعد گذاشتم گذاشتیم اینجا در آواز هم باشم، ما ویدیو یک جوره میتونیم کار کرد.